Jadi kita datang lagi satu motor RS King di restorasi habis. Pokoknya semua diganti. Udah tahu apanya ini sisa nanti. Sisa rangkanya kayaknya ini. Ini kita bakalan ganti bracket sini, ini ganti ini, ganti ini semua ganti semua. Pembos punya pembos. Kita bakalan ganti lagi, ganti semua, pokoknya diganti. Oke, gaspol. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take it? NPP udah pakai di NPP sama stangser NPP juga. Nah, NPP konpai semangat baik banget. Jadi selamat apa sih, selamat datang. Jadi buat teman-teman yang mau beli motor reskin, jadi kalau mau beli reski memang harus periksa dulu bro. Jadi pelajaran lagi ini, kalau kita beli reski itu wajib bongkar dulu blok kop. Kita lihat dulu dia OS-nya berapa, kuringnya bagaimana. Nah ini salah satu dampak terburuknya. Salah, kenapa orang beli jalan salah pasang ini? Salah pasang di dalam sini. Dalam sini dia. Salah. Harusnya di sini. Iya. Dalam sini. Ini yang sudah ada nih. Saya kasih lagi di sini. Maksudnya begini. Enggak ada di situ, enggak ada. Nah, itu tempat dia. Sebenarnya satu aja. Atau mungkin ada stick barunya. Parah ini. Kerengkesnya. Oh, goyang. Goyang 9 Iya, jual nggak habis tempat. goyang, rumah kampas goyang. Jadi solusinya bagaimana Kak Iqbal? Kalau ini dipakai, kita ganti karetnya dalam, kita pasti ganti-ganti padat itu paling keren. Tapi lebih bagusnya Kalau kita mau langsung ganti, apa lagi? saya pernah rasakan. Jadi sekarang pengecekan bak sebelah kanan. Nah, Ini ringnya di house. ring itu wajar kan? Starter bos. Biar aman. Cerah. fight back.
and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're Terus saya ini, ya bocor juga ini. Filenya juga bocor. Sama kompresinya kalau. Iya, ini juga. Kita nggak tahu ini apa penyakitnya ini. Yang digigit sama. Banyak jalan kapal. Kapal deh. Di sebelah sini aman. Sini ambil rakit-rakit baru Nah, pulang mesin. tuh. take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Jadi ini ganti stanseher ganti, rebus sekali, seal semua kalah. Terus ini kita bakalan ya cek saja itu tuh. Kita akan cek dulu ini kenapa dia bisa lem kapal ini. Kita lihat dulu apa penyakitnya. Apa sih? Oh, busi. Bukan busi paling. Apa? Memangnya ini rawan pecah kayak ini, tapi kaki ini yang pecah besar. Kita cari tahu dulu. Nah, kita bakalan cari tahu dulu. Terbiasa. Oke, kalau oh ini apanya? Oblak. Ini penyakitnya. Oke, satu. Makanya dia lem kapal tuh aman. Ini lagi. Nah, kita cari tahu lagi yang kedua. Penyakitnya ini apa? Ya, pegang paling. Nah, retak. Mau di luar dulu. Iya. Kalian besi dulu baru lem kapal. Dibikin kembali. Kita aman. Jadi ini bisa disimpulkan isi mesinnya semua diganti. Selamat Vesbal, Anda mendapatkan jackpot di dalam mesin. Semua ganti kecuali berasnya. Nah, jadi semua sudah terbongkar mesinnya, kita sudah check up dan alhamdulillah semuanya diganti. Ini baru bagian mesin ya, kita belum cek semua ini. Belum kita cek semua isi dalamnya. Pokoknya mesinnya sudah aman lah. Oke. Nanti kita lanjut ke part 2-nya. Jangan lupa like dan komen, subscribe channel YouTube Padanceng. Wow.